Też opiecone dla wędki. Long break goes, right? Exactly. Robimy ciasto 24 godziny fermentacja. To jest klasyczne napolitańskie ciasto. Nauczyłem się robić już tutaj w Polsce. Sam jestem z Ukrainy. 6 lat już pracuję jako oficer. Pure più slow, qui è tutti sbracchi. Domani è la carne. Allora, buon uscito, ma di solito la fanno sempre comunque quello io dentro sì, come oggi allora quello lì oggi se c'è Nie mam ulubione pizzy, cały czas lubię jeść coś różnego. Lubię coś takiego. Lubię eksperymentować na te pizzami. pensa che io ho dei vestiti
Podoba się mi robić pizzę. Właśnie dobrze mi to wychodzi przez to i pracuję pizzerem. Chciałbym pojechać do Italii, spróbować pizzę. Po prostu porównać jaką robimy my, jaką robią tam w Italii. Chciałbym pojechać. Pizza kompakna. Świat już pracuje. Starał 4 lata jako szefem do koła. Przed tym pracowałem na termalnych basenach. To napolitańska była.
recensioni e oltre a questo abbiamo un alloggio molto vicino e non abbiamo sbagliato nulla. Siamo venuti ieri sera e non c'era posto e siamo ritornati fiduciosi stasera, per fortuna. Sì. È una via di mezzo tra la calabrese e la napoletana. Però a me ne buona, italiana. buona, buona, ve lo dice un calabrese. Ok. E poi la guarda quanto non mi è, guarda. Calzone. Certo. Io sono persona da 20. Ti commentiamo anche la serata prima che l'originale. Dalle recensioni Stamattina mi sono sciamata. Secondo me devi stamattina mi sono sciamata. dolcezza e sciambetto. Io non ci ho da fare. Quando te la fai, non fa mai male. Quando te la fai, è un problema.
butterfly cold setting.